aimi kithini chaka wachonyuani kuyeka ngundo ya yulu malasimika kutumia nzia ya kikamba kumanda alama no yeka wa inyiva milioni 3 kithini ki mwaini muthelu aimi ama inena itina wa ukomana vamwe kuinga kithitu maelesya kana mena wekwacho munene kukwata usungio itina wa mithenya muonza kuma umundi na kithitu ki kikwata onthe alametha mekonisye nong'ei uyu watwaiwe masani mautuko boni mutisie na mauvo mainene tina okela ikanda kana uliwa kithitu emyama wetakana itangai mayosie kwithwa mandena utalanya wasio na kawa waunangi wa masani mautuku mwa imuthelu etuku emwe maraneza ukwata usungio kana kumanya lamangiye kawa u eboke bakuwa kawa utuku makunia yana na monza na enendi makomanie na mona no sio mokethwa na nzia ya kumanda kawa u na enendi ni maisi kawa woro no kwatikana kwesilandeni ya kithitu na wanane kwa mundi ni nzamele na nivitwe ikamando kwa kithitu nyenda yoka na mase kithitu no kithiwe kila kiuku na mithine 3 kana kijithi muno ndina mitha muonza kawa wetwe na alam onde mana usikie ona kenda mathiva onde nimekuoneka dalili ciambia kuoneka na kawa woneke kana meyumilie kou umundi kwi andu saidi wa maana na kana ngili umwe alame ukite ndini ya kithini ki ya imandia makanua matila kimo wa store na malika moya kawa makunia la already nzina paki to mai makunia 3 na monza au na kite ukawa makunia 3 na monza bai kumbingi ya kawa lai kawa mungu ando azini mevuye kawa na makuwa ziano ya kikamba mawetakana imatethesia kumanya lama na atwaisi ung'ei kwa ilungu ya mithenya muonza kuma umunthe wala mainga kithitu waile kawa kau alimba wako ni na neno ngani na wozi na neno ukakuna chakana kawa ni kwa maiweta kana mena wekwacho munene wa ukwata usiao kana matunda makila matwaisi umunthe na lama mbia ni nzama matanguni chama ni Mr. Muinde na nzama yake makilite onde abukumyo na ala asungi maibo lakini mewa mundu wonde mbo au sikendeni akinone chu wae mubango kana kawa ndiye kutewa asiombe ni mafika kana sindu sini umati ya na ni makwako maende anongela kana yiti vinda yambe kutoese kikotaki kwitho ngingi wakawa watu wekisioni cha mbili ni okela kikangundu ya yulu na lama atwaisi ungi na makukwate kana kwina mwekia nundu nikithio kitu cha kikamba na kamba meka utene tije tukwambia kindu kitu ati nundu ila ingi wo jiwe mbilini na twati yu na andu nimeyumililie ala makwatite kawa na meyumilia ni twamanyie kana bandu moja kawa na ithi twitata umundi tusiekana ni tutuona kukwata kawa witu aimima unyuani factory kuma Kangundo kaundini ya Masaku nyene Toboni Mutesya.